U spomen na sve žrtve koncentracijskog logora Kampor vijence polažu Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije in Veleposlaništvo Republike Slovenije v Republiki Hrvaški na čelu z ministrom za obrambo Republike Slovenije, gospodom Marjanom Šarcem. Ministarstvo hrvatskih branitelja na čelu sa izaslanicom potpredsjednika vlade i ministra hrvatskih branitelja gospodina Tome Medveda, ravnateljicom uprave za zatočene i nestale gospođom Ivonom Paltrinieri. Primorsko-goranska županija na čelu sa izaslanicom župana gospodina Zlatka Komadine, gospođom Vesnom Šendula-Jengić, ravnateljicom Županijske specijalne bolnice Insula. Grad Rab na čelu sa gradonačelnikom grada Raba gospodinom Nikolom Grgurićem i suradnicima. Grad Čabar i udruga antifašističkih boraca grada Čabra na čelu sa gospodinom Krešimirom Paulinom, tajnikom udruga antifašističkih boraca grada Čabra i zaslanstvom. Općina Čavle na čelu s gospodinom Ervinom Burom. Općina Lopar na čelu s načelnikom općine gospodinom Zdenkom Jakucem.
Občina Kočevje in Zveza borcev Kočevje z gospodom Jožetom Oberstarjem, predsednikom zveze. Taboriščni odbor Rab Gonars in Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, gospodom Hermanom Janežom, predsednikom taboriščnega odbora Rab Gonars. Nacionalno združenje italijanskih partizanov na čelu s predsednikom združenja gospodom Gianfrancom Pagliarulom. Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske i Primorsko-goranske županije na čelu sa gospodinom Dinkom Tamarutom, potpredsjednikom Sabe Republike Hrvatske i predsjednikom Sabe Primorsko-goranske županije. Savez civilnih invalida rata Hrvatske na čelu sa predsjednikom Saveza, gospodinom Antom Kalinom i izaslanstvom. Koordinacija židovskih općina u Republici Hrvatskoj na čelu sa gospodinom Rankom Špiglom, predsjednikom židovske općine Rijeka. Udruga antifašista Raba na čelu sa gospodinom Josipom Ivićem i izaslanstvom. Udruga antifašista Kostrene na čelu sa gospodinom Ljubom Paškvanom, predsjednikom udruge.
Prije 79 godina, 11. rujna 1943. oslobođen je i prestao je postojati koncentracijski logor Kampor, jedan od najzloglasnijih talijanskih fašističkih logora u Drugom svjetskom ratu. Logor je osnovan 2. srpnja 1942. i kroz njega je u 14,5 mjeseci prošlo oko 15.000 Hrvata, Slovenaca i Židova, među kojima i oko 1200 malodobne djece. Za to vrijeme, po statističkim procjenama, od izgladnjivanja i nehumanih uvjeta smještaja u logoru umrlo je oko 4500 ljudi, od kojih je do sada identificirano 1490 umrlih, jer su veći dio logorskih knjiga i drugih materijalnih dokaza o stradavanju interniraca fašisti uništili. Dragi preživjeli internirci fašističkog logora Kampor, članovi obitelji umrlih interniraca, poštovani uzvanici, dame i gospodo, dragi prijatelji, sve vas lijepo pozdravljam na ovom mjestu stradanja, ali i simbolu rađenja novog života na kojem smo se danas okupili kako bi se prisjetili i obilježili teške dane iz naše zajedničke prošlosti i odali dužnu počast svim umrlim internircima logora Kampor i pokazali odlučnost u gradnji mostova prijateljstva među ljudima i narodima, kako se novi oblici fašizma i drugih totalitarnih i represivnih ideologija i režima ne bi ponovili. U vidu gradnje tih mostova govornici će danas govoriti oba jezika. Otok Rab. V zelenju trd, oljk in pini med zalivi, mnogim dal si strašno smrt, v srcu nosimo jo živi. Spoštovani preživeli interniranci koncentracijskega taborišča Kampor, sorodniki, prijatelji in spoštovani gosti. Na današnji slovesnosti smo se zbrali, da skupaj obudimo spomin na osvoboditev enega najstrašnejših fašističnih taborišč v drugi svetovni vojni. Dobrodošlica vsem vam, ki se z veseljem spominjate dneva osvoboditve, in vam, ki v srcu nosite morečo bolečino in se z žalostjo spominjate težkih in grozotnih dni druge svetovne vojne in nepopisnega nasilja, ki so ga doživljali brezpravni narodi Evrope pod kruto vladavino nacifašističnih režimov. K pozdravnim besedam vabim gradonačelnika grada Raba Nikola Grgurića. Dame i gospodo, poštovani visoki uzvanici, poštovani članovi saveza i udruga, poštovani preživjeli logoraši, članovi obitelji stradalih logoraša, poštovani Rabljanke i Rabljani, svi vi dragi prijatelji iz Hrvatske i Slovenije, dobar vam dan, dobrodošli na otok Rab i dobrodošli u grad Rab, posebice dobrodošli na ovo mjesto u naš Kampor. Možda je zapravo ova tišina i ovaj vjetar najbolja priča, najbolja rečenica, najbolje riječi možda pričaju više od onoga što ćemo mi ovdje na ovom mjestu pokušati vama reći da bi sve zajedno ohrabrili i da bi poslali pokoju poruku. Najvjerojatnije svi ti naši stradali ovdje nisu imali priliku. Uvjeren sam da smo nakon njih imali desetljeća prilike, da tu priliku imamo sada svi zajedno i da će tu priliku imati generacije posle nas. Mišljenja sam i za toga stojim da prilike valja koristiti. Iskoristimo to
u jednom zajedništvu, zajedno sa Slovencima, našim prijateljima, Talijanima koji ove godine su kod nas, zajedno sa svima vama sa područja naše županije iz Hrvatske, i mi tu s Raba odajmo poštovanje, odajmo dužnu počast, pričajmo o tome i učimo mlade generacije. Vama posebice preživjeli koji su ovdje mučeni bili, šaljem poruku jer od vas zapravo naši mladi mogu najviše naučiti. Osudimo sve ono što se ovdje dogodilo, osudimo sve isto, slično, možda ne tako stravično ili još gore nego ovdje, ali nedvosmisleno i nedvojbeno. Pošaljimo poruku mladim ljudima da se u jednom drugačijem, tolerantnijem okruženju može stvarati bolje društvo i bolji svijet. Evo, s tim porukama zahvaljujem vam što ste ovdje došli, a ovo zdanje neka u budućnosti bude briga nas sigurno kao lokalne zajednice, odnosno grada kao vlasnika, ali onako u slozi i zajedništvu i naše županije i države Slovenije. Hvala vam i vidimo se do godine na jubilarnoj 80. obljetnici. Zahvaljujem gradonačelniku gospodinu Grguriću, a pozivam predsjednika Logorskog odbora Rab Gonars, gospodina Hermana Janeža Mlađeg, da nam se također prigodno obrati. Spoštovani, lepo pozdravljeni v imenu taboriščnega odbora Rab Gonars. Še prav lep pozdrav preživelim internirancem. Kakor sem opazil, sta danes z nami najmanj dva. Lep pozdrav tudi vsem visokim gostom, gospodu ministru Šarcu, predstavnikom grada Raba in predstavnikom obeh držav, predstavnikom drugih organizacij in delegacij. Hvala, ker ste letos z nami. Letos sem že na 2 krajih sprožil eno misel, in sicer zdaj, ko prva generacija že večinoma odšla, se teh dogodkov in spominjal na nje udeležuje druga generacija. Pojavlja pa se vprašanje, kako nas bo nasledila tretja generacija. In ko sem zadnjič na Ljubelju vprašal, koliko je predstavnikov tretje generacije, se je nekaj rok dvignilo, ampak tisti rok je bilo samo 5. Tako da imamo za naslednje leto, ko bo 80. obletnica osvoboditve taborišča, nalogo, da v čim večjem številu pripeljemo, da se z nami pridruži tudi tretja generacija, saj bomo le tako uspeli dolgoročneje ohraniti zgodovinski spomin tudi na take kraje. Tako da hvala, da ste z nami, in hvala, da sodelujete pri ohranjanju tega spomina. In seveda vidimo se naslednje leto. Kopal je mrak na domovino, po vseh vaseh so jih lovili in sem gonili kot živino, ker so svoj rodni dom ljubili, umirat so na Rab prišli. Letošnja slovesnost bi bila lahko posvečena tudi 80-letnici ustanovitve taborišča Kampor, kraja, kamor so italijanski fašisti od julija 1942 pošiljali prebivalstvo iz delov ljubljanske in reške province. Po izrednih navodilih generala Roate naj bi s tem ukrepom upornikom odvzeli njihova stalna bivališča in preostalemu prebivalstvu do skrajnosti omejili razpoložljivi živež, tako da ne bi moglo več podpirati upornikov in bi mu ti za svoje preživljanje morali jemati še od tistega, kar mu je komaj ostalo. Roata je predvideval, da se bo zaradi tega ukrepa močno zmanjšala naklonjenost prebivalstva do upornikov in njegovo prijazno sožitje z njimi. Kako je okupacijska vojska izvajala akcije za tako imenovano normalizacijo Slovenije in Hrvaške, ilustrirajo besede Antonija Modice, kapetana v 3. bataljonu 51. polka,
iz njegovih pisem ženi. Dne 8. julija 1942 je denimo zapisal: Čutim se rablja, spričo barvarstva zdivjam še sam. Zdaj že tudi jaz nimam več usmiljenja. Postajam brezčuten pred uničenjem. Ne zdi se mi, da delam tu za veličino domovine. A trebalo je proći čak 80 godina da 3 predsjednika partizanskih veteranskih organizacija iz Hrvatske, Slovenije i Italije danas budu prisutni ovdje u miru i načelima europskog prijateljstva među narodima. Pozdravljam gospodina Marijana Križmana, predsjednika Saveza udruga boraca za vrijednosti Narodno-oslobodilačkog pokreta Slovenije, gospodina Dinka Tamaruta, potpredsjednika Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske i predsjednika Saveza antifašističkih boraca i antifašista Primorsko-goranske županije, te predsjednika Nacionalnog udruženja talijanskih partizana, gospodina Gianfranca Pagliarulu, te molim svakoga od njih da nam se obrati s nekoliko prigodnih riječi. Dobar dan želim vsem skupaj. Veselim se, da smo danes tu res trije predsedniki, če se omejim na našo dejavnost. Še posebej sem vesel, da je med nami Gianfranco Pagliarulo, predsednik italijanskega Ampija, in morate vedeti, da je res po vseh teh letih se prvič danes se bo dogodilo, da se bo en tak italijanski državljan na tako visoki funkciji poklonil seveda žrtvam fašistične Italije. V naših razgovorih smo šli še dlje. Pričakujemo oziroma delamo na temu, da bi se drugo leto ob 80-letnici ob tem spomeniku žrtvam poklonili tudi 3 predsedniki držav Italije, Slovenije in seveda Hrvaške. O tom potom se reče po hrvaško, ampak delali bomo na temu. Zelo me veseli, da je tudi iz naše nove vlade v Sloveniji danes tu gospod Marjan Šarec, minister za obrambo, kar samo pove, da naša država razume tudi ta del zgodovine, da ga podpira in da tudi seveda za svojo besedo in svojim odnosom do tega sodeluje na takih komemoracijah, kot je seveda danes ta. Naj vam povem še to, da bomo se trudili, koliko bomo uspeli, bomo še videli, ampak trudili se bomo, da bi pristopili k bolj temeljitem, torej prenovi tega spomenika, ki ni tako majhen, je zelo velik in obširen, ampak vedno se začne vse s prvim korakom. Če se prvi korak ne naredi, potem se ne začne niti hoditi, niti se ne shodi. Vsi smo shodili, ko smo naredili prvi korak. Tako je potrebno narediti tudi tu. Caro Gianfranco, sono molto lieto che sei qui con noi. Sei venuto, è tutto frutto della nostra amicizia e ti sono molto grato perché oggi dirai 2 parole a tutti noi. E ti sono ancora una volta grato per essere disponibile e noi, la nostra fratellanza tra i popoli, così diventa ancora più grande. Jaz sem se Gianfrancu Pagliarulu zahvalil, da je danes med nami govornik, da gradimo odnose med našimi 3 državami, zelo prijateljske odnose, morate to vedeti. Bi pa samo še to povedal, koliko bodo mlade generacije znale v naših šolah, je odvisno od nas in ne od Svetega Duha. Tako da mi bomo morali veliko narediti za to, da se bodo otroci v šolah učili tudi o polpretekli zgodovini. Naj si bo v Sloveniji, Hrvaški, še posebej pa v Italiji, kajti Italija fašizma ni imela, ne obstaja. V Italiji obstaja zgodovina od leta 1943 do konca vojne. O tem govorimo, o tem imamo mednarodne okrogle mize. In tukaj gradimo na prijateljstvu, medsebojnemu razumevanju in poskušamo presegati razlike med nami. Česar politiki do sedaj seveda so bili sposobni v nekih gospodarskih in drugačnih razmerih, v tej zgodbi pa in moramo pomagati in narediti veliko več, kot smo naredili do sedaj. Hvala vam, gospod župan Raba, Kamporja in vseh vas, ki tukaj pomagate, sodelujete in vzdržujete ta veličasten spomenik človeški
žalosti človeškega ravnanja. Hvala vam še enkrat in jaz upam, da se bomo res drugo leto sestali še v večjem številu in da bodo 3 predsedniki poslali sporočilo v svet, da nikoli več vojne, take, kot smo jo gledali včasih na Balkanu, danes jo gledamo nekje drugje. Mi moramo veliko narediti, da se take stvari več nikoli ne bi ponovile. Kajti tudi danes ljudje nedaleč od nas trpijo na podoben način, kot so trpeli ljudje v tem taborišču. Hvala lepa in srečno. Poštovani uzvanici, poštovani gradonačelnici sa suradnicima, poštovani preživjeli zatočenici, pozdravljam vas u ime Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske i Saveza antifašističkih boraca i antifašista Primorsko-goranske županije. Neobično sam sretan i ponosan da se evo danas smo se okupili na ovom našem mjestu, a ono što i moji prethodnici su rekli, odnosno što ću i reći, neobično mi je drago da je sa nama predsjednik Kampija Italije i kolega iz Slovenije. Okupili smo se, evo danas, naši prethodnici su govorili o svemu ono što se događalo ovdje, a ja ću još samo jednom ponoviti osnovne one stvari zbog čega smo ovdje godinama, zbog čega ćemo ovdje i u buduće dolaziti. Okupili smo se i ove godine kako bi obilježili godišnjicu stradanja zatočenika logora Kampor i poklonili se žrtvama fašističkog terora. Okupili smo se da bi dokazali da ne zaboravljamo i da nećemo nikada zaboraviti na žrtve koje su se dogodile ovdje. Okupili smo se da bi još jednom dokazali i pokazali da ovaj kraj i ovi ljudi njeguju i trajno će njegovati antifašističke tradicije i vjerovati u ono što je antifašizam donio. Okupili smo se da se uvežemo da se takva stradanja više nikada ne smiju ponoviti. Car Pothum, Kampor, Lipa nisu dovoljna opomena učinjenih zločina. Uvjeren da ćemo se i ponovno nalaziti na ovom mjestu, upravo zato apeliram i pozivam vas na zajedništvo i u buduće, ono što je gradonačelnik najavio, uredimo ovo mjesto, zatočenici i žrtve koje su ovdje zaslužili su to, a mi smo dužni da ovo svijetlo mjesto začuvamo za budućnost. Živjeli i vidimo se ponovno. È per me un onore e una grande responsabilità partecipare a questa commemorazione perché non dimentico che l'Italia fascista fu il paese aggressore e la Jugoslavia fu il paese aggredito. Zame je velika čast in tudi velika odgovornost, da sodelujem na tej komemoraciji, ker ne moremo pozabiti, da je Italija, fašistična Italija, je bila dežela agresor in Jugoslavija dežela, ki je bila napadena. È perciò con emozione e commozione che ricordo con voi le vittime del campo di Rab, giustamente definito da tanti campo di sterminio. L'Italia fascista portava avanti in modo violentissimo una politica di snazionalizzazione, come gli squadristi italiani peraltro avevano iniziato a fare nella zona di confine fin dagli anni '20. Parlo di commozione ed emozione perché nel mio paese ancora oggi i crimini del fascismo nell'isola di Rab, come in tante altre località dei paesi della ex Jugoslavia e dell'Italia, sono sconosciuti dalla grandissima maggioranza della popolazione. In zato z veliko emocije in razumevanja na spomine na žrtve tega taborišča na Rabu, ki ga lahko definiramo kot taborišče uničenja
l'Italija fašista, Italija kot fašistična država je že z neko violenco politične denacionalizacije teh krajev, ko so skvadristi že začeli v začetku 20. let na področju, ki je mejilo na Jugoslavijo, z eliminacijo in nacionalnosti Slovenske in Hrvaške. Govorim z veliko emocije in čustvi, ker moja dežela, torej Italija, še danes kriminalnih dejanj fašizma na Izoli Rab, kot tudi seveda na drugih lokacijah v deželah bivše Jugoslavije, ne pozna in velika večina italijanske popolacije teh zločinov ne pozna. C'è stata e c'è ancora nel discorso pubblico italiano una vera e propria rimozione, nonostante il fatto che la ricerca storica abbia definitivamente chiarito le responsabilità dell'occupazione italiana. Še zmeraj seveda se razvijajo razne javne diskusije v Italiji, seveda krivdi, in kljub temu, da so znanstvene raziskave, zgodovinske raziskave definirale in jasno povedale, kdo je odgovoren za italijansko okupacijo, so danes še zmeraj razni pobude javne, ki to zanikajo. La mia presenza rappresenta perciò un doveroso gesto di riparazione e di riconoscimento dei delitti dell'imperialismo fascista. A maggior ragione oggi questo riconoscimento mi sembra importante quando nel mio paese e in tanti altri paesi europei si minimizzano le responsabilità dei nazifascisti, si rimuovono i crimini dell'imperialismo fascista e dell'imperialismo nazista, si mettono sullo stesso piano aggressori ed aggrediti. Moja prisotnost tukaj je posebna, ker poskušam seveda po svojih močeh popraviti in priznati zločine imperializma fašističnega. A veliko priznanje je, in mi se zdi zelo pomembno, da je moja dežela in tudi mnoge druge dežele evropske žal minimizirajo odgovornost za nacifašistične zločine, jih zmanjšujejo vrednost, obseg kriminala imperialističnega, fašističnega in seveda ta nacistični imperializem nekako poskušajo izenačiti napadene in agresorje, žrtve in napadalce. Ma dalla verità sui tanti delitti compiuti nel corso dell'occupazione italiana della Jugoslavia deve sorgere un nuovo sentimento di amicizia fra i popoli e le nazioni, fra gli sloveni, i croati, gli italiani, proprio perché oggi tornano in Europa parole come guerra, morte, distruzione. C'è bisogno di uno scatto di dignità, di una prova di solidarietà, di un nuovo impegno comune, di altre parole, parole come pace, umanità, fraternità. Ampak z priznavanjem resnice o izvršenih zločinih v času okupacije, italijanske okupacije nad Jugoslavijo, iz tega moramo izvleči poduk, nova spoznanja, nova prijateljstva med narodi in ljudstvi, Slovenci, Hrvati, Italijani.
Pomembno je, da danes v Evropi besede kot vojna, smrt, destrukcija, naj se morajo seveda povleči nazaj in mi moramo dokazati in se truditi, da bo solidarnost postala naša skupna vrednota in prizadevanje, da bodo besede nastopile med nami kot mir, humanost, bratstvo. L'altro ieri l'isola di Rab e questo campo sono stati visitati da una delegazione di italiani guidata dallo storico Eric Gobetti. È giunta su questa terra proprio per riconoscere e condannare i crimini dei fascisti. È grave che mai nessuno dei criminali di guerra italiani sia stato punito per le sue responsabilità. Qui, nell'isola di Rab, non ci fu bisogno di fucilare nessuno. Per annientare almeno 1500 persone bastava la fame, i maltrattamenti, le malattie, perché la condizione degli internati era consapevolmente al di sotto della soglia di sopravvivenza, una deportazione disumana. Včeraj pred par dnevi je na Rab prišla in obiskala to taborišče ena delegacija italijanska, ki jo je vodil Eric Gobetti. Gobetti je znan zgodovinar, ki je sodeloval v pripravi zgodovinske resnice med Slovenci in Italijani od 19. stoletja do sredine 50. let. In on in ta delegacija 40 ljudi je prišla sem na ta kraj, da bi prepoznala in obsodila kriminalska dejanja, ki jih je fašizem tu izvedel. Je grozno težko, da nihče od kriminalcev, italijanskih vojnih zločincev, ni bil kaznovan in zaradi svojih dejanj. Tukaj na otoku Rab ni bilo potrebno streljati nikoga. Uničenje najmanj 1500 oseb, zato je bilo zadosti lakota, slabo obnašanje teh ljudi, bolezni in seveda pogoji internirancev, ki so seveda vodili v njihovo izginotje in seveda tudi žal umrtje. L'anno prossimo è l'80° anniversario della liberazione dell'isola. Non ci può essere oblio per la memoria. Formulo l'augurio che le più alte autorità italiane si rechino il 10 settembre 2023 in pellegrinaggio nell'isola di Rab, non solo per deporre un fiore sulla tomba dei tanti morti innocenti, ma anche per contrastare ogni forma di nazionalismo, di razzismo, di imperialismo e perché si apra finalmente una stagione nuova nei rapporti fra gli Stati. Solo dalla collaborazione, dalle reciproche aperture, da ogni tipo di scambio può nascere un nuovo umanesimo. Viva l'amicizia fra i popoli sloveno, croato, italiano. Prihodnje leto bo 80. obletnica osvoboditve tega otoka. In seveda mi imamo do tega spomina veliko obveznost. Formalno si prizadevamo in si želimo, da bi italijanske oblasti 10. septembra leta 2023
prišle na ta otok Rab, ne samo, da bi položile cvetje na grobove mnogih umrlih, nedolžnih ljudi, ampak da bi seveda napravile konec nacionalizmu, rasizmu, imperializmu. Zato, ker končno je prišla obdobje za nove odnose med državami, med narodi, obdobje za sodelovanje. Vsi skupaj naj bi si prizadevali za to, da bi se rodilo ta novi humanizem. Naj živi prijateljstvo med narodi, Slovenci, Hrvati in Italijani. Smrt fašizmu, sloboda narodu. Pozno je že, a jaz ne moram spati. Skozi majhno lino gledam pusto noč, zajeto kakor jaz v teman obroč. In mislim na te, moja dobra mati, zajeto kakor jaz v teman obroč. In mislim na te, moja dobra mati. Samo za en sam večer bi rad glavo na prsi ti položil spet. Kakor časih bi ti rad potožil, razkril ti žalost, vso in svoj nemir. O mama, če bi David tu bila, ne veš, kaj se so delali z menoj. Isus mi kri je bruha na tla. O mama, če bi David tu bila, bi moj krvavi obraz v dlani zajela in tiho, tiho pesem mi zapela. Bila je ovo pjesma Karla Destovnika Kajuha, koji je izgubio život za svoje ideale s nepune 22 godine. Ovaj godine u Sloveniji posvećena Kajuhu, jer će u prosincu obilježiti 100. obljetnicu njegova rođenja. Pred skoraj natanko 190 leti pa se je v Reki rodil eden najbolj znanih hrvaških klasičnih glasbenikov, dirigent in skladatelj Ivan Plemeniti Zajc. Med več kot 2000 deli, ki jih je ustvaril v svojem bogatem življenju, je tudi ena najbolj znanih hrvaških domoljubnih pesmi, Domovini i ljubavi, ki jo bosta danes izvedla mlada študentka glasbe iz Raba Dajana Lupič ob spremljavi Nejca Jemca. Domovino
Ne, v taborišču na Rabu ni bilo plinskih celic, ni bilo krematorijev, ni bilo visokih dimnikov, iz katerih bi se valil smrad po ožganem mesu. Niso jih zgarali do smrti, niso delali medicinskih poskusov na njih. Le ogradili so jih z žico, puškami in nasiljem ter prepustili naravni selekciji. Lakoti, žeji, boleznim, nevihtnemu morju, vročini in prahu poleti, mrazu in blatu po zimi, počotori na ležišču iz slame, pokriti z vojaško ušivo odejo. Da, na Rabu so vsako jutro pobirali mrtve po šotorih, jih po dva naložili skupaj v zbite lesene krste, večkrat uporabljene. In če je bil mrlič že trd, so mu potolkli kolena, da so ga spravili v leseni zaboj. Ta spominski park stoji na tisočih kosteh. Na Rabu je bilo le pokopališče večje od taborišča. Fra Badurina iz obližnjeg samostana Svete Eufemija je 15. studenog 1942. zapisao u samostanskoj kronici: Internirci dobivaju mnogo paketa od rodbine, ali ih Talijani zadržavaju. Sada ih na pošti u Rabu leži oko 2000. Ljudi u logoru umiru od gladi, a Rab smrdi od njihovih paketa. Početkom lipnja 1943. godine u Kampor dolaze i prve grupe Židova iz talijanskih sabirnih logora u Dalmaciji. Smješteni su u prizemne zidane zgrade i drvene montažne barake, odvojene žičanom ogradom. Barake su podignute nakon odluke talijanske vlade o premještanju svih Židova na Rab. Hierhin soll ich gehen, werken entfernen mir. Hierhin soll ich gehen, Verschluss jeder Tür. Zieh auf links, zieh auf rechts, das soll in jedem Land. Aber hierhin soll ich gehen, aber wenn die bleiben stehen, also ohne Saat. Tell me, where can I go? There's no place I can see. Let me go, let me go. Every door is closed for me. To the left, to the right, it's the same in every land. There is nowhere to go, and it's me who should know. Won't you please understand? Now I know where to go, where my folks proudly stand. Where to go, where to go, to that precious promised land.
No more left, no more right. Lift your head and see the light. I am proud, can't you see? For at last I am free. No more wandering for me. Now I know where to go. Vjerojatno je pjesnik u pravu kada se pita hoće li sloboda umjeti da pjeva kao što su sužnji pjevali o njoj. Jer biti slobodan je najvrijednija stvar koju neko ljudsko biće može imati. Ali sloboda nije samo biti u mogućnosti putovati gdje želiš, nego još više misliti i raditi što želiš. Jednom riječju biti svoj. Pa ako treba biti i drugačiji, biti jedinstven, bez bojazni da će te netko zbog toga prijekorno gledati, stigmatizirati možda iz nekih svojih pobuda, izolirati u nekom logoru. Mame so tu skrivale svoje mrtve otroke, da so zanj še vedno dobile mleko ali hlebček kruha, zato da so nahranile svoje ostale otroke. Hlebček kruha je namesto 15 tehtal le 7 do 9 dekagramov. Kuhali so jih v bencinskih sodih, prerezanih na pol. V vodi je plavalo nekaj makaronov ali riža, nekaj kosov zelnatih storžev in kakšna že smrdljiva repa ali pesa. Ta mati, poglej jo, napaja z izpitimi prsmi otroka. Že mrtva v naročju steguje, za prsi se drobčkana roka. Uspavanko poje mrličku in nežne besede šepeče, in Boža po ličku ga belem in pesem še tiše trepeče. Zdaj komaj še diha in poje, poslednjo še pesem o sanjah, in tiše in mrtva še mati zrcali v mlakuž se kotanjah. Lesene barake, bodeča žica, za žico dekleta in žene in otroci čabranski, ki v njih ni več volje nobene, da bi se igrali. Strahote so raba prestali. Bila je ovo Mara Španjol, učenica drugog razreda glazbene škole Ivan Matetić-Ronjgov, područno odjeljenje Rab sa skladbom Coco Notes. A sada bih zamolila gospodina Slavka Malnara, preživjelog internirca iz Čabra, da nam se kratko prigodno obrati. Dragi domaćini, cijenjeni gosti i posjetitelji, prenosim vam pozdrave stotinja goranskih živućih logoraša ovoga strašnog logora. Svi su u vrijeme boravka ovdje bili djeca, a danas, 80 godina kasnije, većina nije više u stanju posjetiti mjesto vječnog počinka njihovih najbližih. Kažu da vrijeme rane liječi, ali rane dobivene u ovdašnjem logoru su neizlječive. Pa iako su tisuće logoraša svoja strašna sjećanja odnijela u grob, ostaju dirljivi individualni zapisi
kao svjedočanstva zvjerstava koje je u kamporskom logoru činio podivljani fašizam. Jedan od takvih zapisa ostavila nam je logorašica Marija Poje, majka još nerođenog sinčića. Teško ga je bez suza i jecanja pročitati, ali pokušat ću. Citiram: zapis na kamenu s tvojim imenom i neizbrisiva bol u mom srcu su uspomena da si nekada bio na ovome svijetu. Ti moj dječače, nesretni 29. srpnja, tada su ih tjerali, 1942. godine, zapečatio je tvoju sudbinu. Toga dana je završio povijesni put našeg mjestašca iznad doline Čabranke. Fašistička hunta imala je zadatak toga dana da nas uništi, ne samo moralno, nego i fizički. U rano popodne su nas sa zavežljajima u rukama tjerali u Sabini centar u Čabru. Svi smo bili u koloni, 90-godišnjaci i još nerođeni. Tebe sam, Toni, nosila pod srcem, a uz mene je nesigurnim koracima koračao tvoj brat mali Ivan. Rastanak od doma bio je težak i pun neizvjesnosti. Očaj je povećavala večernja, krvavo crna sumaglica, upozoravajući da naš dom gori. Znaš, Toni, nisam dospjela sobom uzeti dovoljno rublja niti za Ivana, a kamoli pelene u koje bih te zavila kad budeš došao na svijet. Idući dan smo iz Čabra kamionima krenuli u nepoznato. Predvečer smo stigli u Bakar. Prvu noć smo probdjeli na otvorenom, na pijesku uz more, bez večere. Dječji plać se razlijegao Bakarskim zaljevom. Uskoro smo nastavili putovanje brodom i navečer smo stigli na otok Rab, nesretni otok stradanja, smrti, suza i očaja. Na otok Rab, tvoje mjesto rođenja. Tu su nam fašisti nasilom uzeli ljudsko dostojanstvo, ugurali su nas pod šatore u Bonifiki. Najprije su nam uzeli sve što smo vrijednoga imali sobom, zatim smo se okupali jedini put za sve vrijeme boravka ovdje. Fašistički moćnici su se naslađivali na golim tjelesima nevinih djevojaka i žena. Dijete moje, znaš, jedina je misao bila svih nas kad ćemo otići odavde s nadom da ću te roditi doma. Svaka je nada nestala kad su počeli postavljati novi logor na vlažnom kamporskom polju. Namijenjen je bio ženama, djeci i starima. Tu se muške nisu nastavljale, nego su tek počele. Dani su bili slični jedan drugome. Bili smo gladni, žedni, ušljivi, zaprljani, a peklo nas je vruće sunce kolovoza. Kasnije nas je kažnjavala bura, dižući oblake prašine, a kasnije se sve pretvaralo u blato. Naši ljudi, rođaci, prijatelji i znanci počeli su umirati. Smrti se nismo bojali, mnoge je riješila muka i nesnosnih bolova. Ljudi su živi trunuli. Došao je dan kad bi ti morao doći na svijet. Moja želja da će se roditi doma nije se ostvarila. Kad se sjetim tvoga rođenja, misli mi se zaustave. Uspomena je svježa i danas drhtim. Odvezli su me u grad Rab 19. studenog 1942. Tada sam našla i druge stradalnice. Bile smo promrzle i gladne do iznemoglosti. Smrzavali smo se dan i noć i u takvoj si ti ljudskoj bijedi došao na svijet. Slabašan i beskrvan, oglasio si se kao pile. Zamotanak u krpe odnijela sam te u logor pod šator. Majčino mlijeko, tvoja glavna i najbolja hrana je u mojim grudima odmah presahnulo. Svakim danom bio si manji, samo koštice sam privijela k sebi u šupljem šatoru i drhtala za tebe i za Ivana. Mnogo nas je bilo takvih i nismo drhtali uzalud. Vidjeli smo vaš prerani kraj. Nismo imali rublja, a i to malo nismo imali gdje oprati. Umjesto mlijeka morali ste jesti isto takvu zakuhanu prljavu vodu zvanu juha kao i odrasli.
I tako Toni došao je 6. prosinac 1942. I toga jutra su nas žive kosture natovarili na kamione i odvezli u luku gdje smo premješteni na brod. Brodom smo išli do Rijeke, a zatim vlakom u Gonars. Promrzli, gladni i mokri, tiskali smo se jedan uz drugog. Sjedili smo na tlu vagona, a tebe sam držala u naručju. 7. prosinca stigli smo u Gonars. Najprije smo se morali okupati, a odjeću su bacili u parni kotao, jer je odjeća bila puna ušiju. Tebe sam morala položiti na hrpu odjeće i otići u kupatilo. Majčina briga me je tjerala k tebi, groza. Nije te bilo nigdje, s prnjama su te bacili u parni kotao. Zadnji trenutak sam te spasila, zaplakao si. Sva moja bol ostala je u grudima, glas je zastao u grlu. Što da učinim? Bila sam nemoćna, samo broj, ne čovjek. Mlada, plašljiva internirka. A ti nisi bio ni to. Sve manje si bio moj. Ledena ruka smrti pružala je svoje prste prema tebi. Kako strašna je majčina bol. Oprostite. Kad zna da gubi svoje dijete, polako si umirao i nisam te mogla oteti toj strašnoj smrti. Bio je 11. siječnja 1943. kad sam te izgubila. Umro si potpuno iscrpljen. Svaka tvoja koštica bila je vidljiva izvana. Vijeće su ti 2 dana prije smrti zatvorile očnu šupljinu prije nego što si se ti, malo ljudsko biće, ugasilo kao nedužna žrtva. Uskoro je nakon tebe otišao Ivan, takav je bio put svih nas. To je bio citat. Fašizam nam je bio zapalio dom, uništio zdravlje, uzeo najmilije, uništio djetinjstvo, mladost, veselje. Što nam je još mogao uzeti? Hvala vam. Množica preživelih taboriščnikov je že pred kapitulacijo Italije in razpustitvijo taborišča v ilegali ustanovila arabsko brigado s 5 bataljoni. 11. septembra 1943 je razorožila več kot 2000 glavo italijansko posadko na otoku in spet so postali ljudje, branilci domovine. K pozdravnemu nagovoru vabim odposlanko gospoda Zlatka Komadine, župana Primorsko-Goranske županje, gospo Vesno Šendula Jengić, ravnateljico županijske specijalne bolnice Insula. Poštovani internirci, nakon ovog govora jako teško bilo što reći. Poštovani predstavnici vlasti, poštovani predstavnici udruga Republike Hrvatske, Slovenije i Italije, danas Zlatko Komadina, župan Primorsko-Goranski, nije mogao doći i ja ću pročitati samo njegov pozdrav i dozvolit ćete da vam se zaista kratko osobno obratim. Okupili smo se na mjestu nekadašnjeg zloglasnog logora kroz koji su prošle 1000 ljudi, a mnogi od njih, nažalost, nisu dočekali pobjedu nad fašističkim zlom u II. Svjetskom ratu. Okupili smo se da bismo odali počast žrtvama i njihovim obiteljima, da bismo očuvali sjećanje i da bismo spriječili ponovnu uspostavu totalitarnih režima. U vremenu dezinformacija i relativiziranja povijesnih činjenica još je važnije boriti se za očuvanje istine, odgojem, obrazovanjem, učenjem kritičkog mišljenja i njegovanjem kulture sjećanja kod mlađih generacija. Osobno vam želim poručiti da godinama, desetljećima radim u obližnjoj bolnici koja je, iako isprva druge namjene, građena i natopljena znojem onih koji su tu bili zatočeni.
jedan danas pokojni, krasni čovjek, filozof i skladatelj, čije pjesme i poeme su nas zadužile za generacije, u jednoj od svojih zbirki cijelo Kamporsko polje je opjevao i zbirci je dao naslov Duša lavande. Istina, u jednom malenom dijelu tog tužnog Kamporskog polja zasadili smo lavandu i oplemenili ga. Tuga je izrasla u ljepotu i mirise. Tu, u tim prostorima, njeguju se i liječe teško bolesni. Sa zahvalnošću ostajemo u mislima na početke gradnje baš tih prostora iz grada. Ipak za neko buduće dobro. I u tim zgradama zapravo liječimo one nevidljive rane rata, nevidljive, ali ne manje bolne. Svjedoci smo svakodnevnog nasilja koje ne jenjava, samo mijenja prostore, mijenja ciljeve, kao da učenje ne pomaže. Jednom mi je jedan čovjek kazao jednu istinu. Rekao mi je, ne pitaj učene, nego mučene. Velika je to istina. Eto, žrtve su nas zadužile da stvaramo i njegujemo slobodno, tolerantno i uključivo društvo u kojem nema mjesta nasilju, ekstremizmu i mržnji. Društvo u kojem će svaki dan, svaki novi dan biti blagoslov, a ne zasjeda za nove rušilačke strasti. Društvo koje će biti na ponos svima onima koji su dali živote za te vrijednosti, za slobodu i za antifašizam. Ne ponovilo se. Hvala. Na zeleni breg.
iz tamnih gozdov. Vse, ki bijejo nas, preženite in spodite iz naših jih domov. Danas oživljavamo sjećanje na sve one koji su ovdje poginuli jer su pripadali pogrešnom narodu, krivoj etičkoj skupini, kao i sjećanje na one koji su za života preživjeli ovo obezvrjeđivanje osnovnih ljudskih prava. Sve nas ovo podsjeća, uspavani zove čudovište. I zato smo danas opet ovdje, jer svijet uvijek iznova nosi ratne boje. Ovdje smo s jednom nadom da vaša prošlost ne postane naša sadašnjost ili budućnost naše djece. Radi se o svima nama. Pozivam sada da nam se prigodno obrati ministar obrane Republike Slovenije, gospodin Marjan Šarec. Spoštovani gostje, spoštovani gospe in gospodje, tovarišice in tovariši in najbolj spoštovani preživeli taboriščniki. Kaj lahko človek mojih let in mojega položaja pove po vseh teh presunljivih besedah, ki smo jih slišali v današnjem programu? Besede izpadajo tako puhle, plehke, tako nepomembne in tako izumetničene proti vsemu, kar se je tukaj dogajalo. Stojimo na kraju spomina in opomina, na tragičnem kraju, ki ga nikoli ne bi smelo zaznamovati to, kar se je dogajalo. Idilična narava, sonce, prijetno vreme, in vse to bi moralo biti značilnost tega kraja, pa ni. Je značilno za ta kraj, da je bilo tukaj ogromno trpljenja, ki smo ga slišali tudi skozi celoten program danes in mislim, da se je lahko marsikdo od nas zamislil. Taborišče, ki je stalo tukaj, je samo uresničevalo zlobni, pokvarjeni načrt fašizma. Ko so že v 20 letih prejšnjega stoletja faši di combattimenti divjali po slovenskem Primorju, pa tudi tukaj po Dalmaciji, takrat sta že slovenski in hrvaški narod okusila trpljenje in ne pozabimo, da je bil fašizem in duče, da sta bila vzor nacizmu. Fašizem je divjal že zdavnaj, ko nacizma še ni bilo oziroma je obstajal samo v blodnih zapisih knjig, kot so Mein Kampf in druge, kjer so se proizvajale blodne ideje, da je lahko neka rasa več vredna od druge ali da je samo jezik Goetheja in Danteja primeren za visoko pogovorni jezik, slovanski jeziki pa niso primerni in so primerni samo za sužnje, pa še te so mislili kmalu odpraviti. In to taborišče je v polnosti uresničevalo ta načrt. Iztrebiti nižje in manj vredne rase. Kako se danes to zdi čudno? Kako se danes temu čudimo in ko gledamo vsa ta obeležja, si ne moremo misliti, da je to kadarkoli sploh mogoče. A vendar, zgodovina človeštva ni zgodovina miru in sožitja, temveč je zgodovina vojn, zgodovina potujčevanja, zgodovina zavajanja, zavojevanja, zgodovina okupacije in zgodovina, kako prevladati drug nad drugim. Vmes pa so svetla obdobja, ko vendarle
to ne prevlada in prevlada sodelovanje in sožitje. Spet je evropski mir na preizkušnji, spet se blizu nas dogaja vojna, spet umirajo ljudje, spet matere skrivajo svoje otroke, spet otroci ne morejo v šolo, ampak so nekje kot begunci prepuščeni na milost in nemilost drugim narodom, drugim ljudem, spet poslušajo tujo besedo in spet so hvaležni za vsak košček kruha, ki ga dobijo, in za vsak obrok, za vsako oblačilo in za vsako izobrazbo, ki so je otroci deležni v tem času, ko divja vojna na njihovem ozemlju. Začeti vojno nikoli ne more biti opravičeno. Noben razlog ni dovolj velik, da nekdo začne vojno. Treba je uporabiti vsa diplomatska in druga sredstva, ne pa začeti vojno, če že misliš, da kaj ni tako, kot bi moralo biti. Kajti vsak narod ima pravico živeti tako, kot sam želi, kot sam hoče in kot mu je položeno v zibelko. Hrvaški narod in slovenski narod je dal skozi mnogo trpljenja in naši dve državi, naši dve zemlji sta bili prepojeni s krvjo. Preveč je bilo trpljenja, preveč je bilo ubitih prihodnosti, preveč je bilo uničenja in zato nas tudi danes ni toliko, kot bi nas lahko bilo, če bi bila naša zgodovina drugačna. A kaj nam še govori ta kraj? Da se vsako trpljenje enkrat konča. In tukaj je vzniknila rabska brigada, ki je šla z nekdaj italijanskim, zdaj partizanskim orožjem na poti k svobodi, na poti k temu, da bo pregnala sovražnika, okupatorja in da bo v državi zasijala svoboda. In šli so pogumno v boj. Zato, da so maščevali na ta način vse tiste, ki so umrli tukaj, ki so izgubili svoje življenja in svojo prihodnost. In to nas uči tudi zgodovina, da za vsakim trpljenjem pride tudi svoboda, pride tudi mir in pride tudi demokracija. Pa vendar, kje smo danes? Znamo to ceniti, znamo to čuvati in varovati. To se mora vprašati vsak sam. Naj se nikoli več ne ponovi. Smrt fašizmu. Ne le, da moramo kljub spominjanju in opominjanju na grozote, ki so se dogajale v taborišču Rab, verjeti v boljši svet. Tudi delovati moramo tako, da bo svet postal lepši kraj za nas in za naše otroke. Vsak dan znova se moramo boriti za boljše življenje. Če so taboriščniki ob vsakodnevnem zlorabljanju, trpljenju in poniževanju lahko verjeli v boljši jutri in zgolj z upanjem preživeli, moramo vanj verjeti in se zanj boriti tudi mi. Boriti in spregovoriti moramo zase ter za vse tiste ljudi, ki se ne morejo boriti sami. Solze niso dovolj, potrebna so dejanja. Današnju svečanost zajednički su pripremili grad Rab i logorski odbor Rab Gonars. Na manifestaciji koju je osmislio Istok Pipan nastupili su Trobilni kvintet s tokalcem Orkestra Slovenske vojske. sopran Dajana Lupić, Harmonikaš Nejc Jemc. učenica glazbene škole Ivan Matetić Ronjgov, područno odjeljenje Rab, Mara Španjol.
Trio bratov Jemc, Dane, Matija in Karlo. Voditelji Karlo Jemci, Irena Ivić. Hvala tudi gardi Slovenske vojske. Preveč je bilo gorja, preveč trpljenja in solza. Zato spomina na taborišče Rab ne smejo prekriti sence pozabe. Zato vas že danes vabim, da se udeležite srečanja tukaj v Kamporju prihodnje leto, ko bomo praznovali 80-letnico osvoboditve taborišča. Ob koncu današnje slovesnosti vas vabim, da se ob povratku v Rab ustavimo pri spomeniku na mestu taborišča za žene, otroke in starejše, ter skupaj položimo cvetje in prižgemo sveče. Čisto za konec pa pesem, ki jo je napisal legendarni slovenski glasbenik Slavko Avsenik in govori o pomembnosti tega, da ostanemo prijatelji. In to smo danes ponovno dokazali vsi, ki se zavedamo pomembnosti naših srečevanj. Prijatelji, ostanimo prijatelji in trobilna zasedba orkestra Slovenske vojske. Hvala vam.